ia via le tua le nei tai au. O fia lava le mea e alana mai ei ma futa mai le viinga le nei tai au mato te whaafoi. Le viinga man whaafitai. Po fia lava foi e vivi mai e ia whaafoi le viinga le tua. Ma ia e loa le tua le tate au au nei le tua e whaamaoni. O le tua e anga malua le tua e anga laufa. Yes, ma ala aua tu ia te oile nei tai au. Sauni lo loto, sauni mea umalava le au nei esi me whalalawe ia te oile nei tai au. A isi tia le swafo Yesu. Wa lata lon toi fia mai le nei. Mai taimi tele o mea lo whapeo no tutupu. Tele mea ua whapeo na whaleo ngā ina. Mwhawhewhe e le whanau le tua. Au tau tino ia te oile nei tai au. I whamomua lava le tua i lau mawhtanga po. Pea lava le mea i ai. Ia vi ia le tua. Se ia toi foi mai o ia. Alo whapeo na tu. Mau pe i tātou lan whaotanga. Hallelujah. Te amene iai. Ave sautou langa pati le nei tai au. Yes. Hallelujah. Ia, wala au ia te oe tu lai mai. Hallelujah. Mausu mai pese le. Walata mai le aso. Yes. O le aso le toi foi mai le tua. O le aso le toi fio mai Yesu. Iau whapeo na promise mai. Hallelujah. Sauni. Yes. Oh Lord. Ia oe tama. Walata mai le aso e le toi ai. Se loto tinga e le toe whaanonoa pe malingi ni loi mata ai mafuta e whaavavau malena maliu ona o au e o le aso o se aso fia fia e walata mai, come on church e walata mai le aso e le toi ai se loto tinga e le toe whaanonoa pe malingi ni loi mata ai mafuta e whaavavau malena maliu ona o au e o le aso o se aso fia fia e o le aso fia fia Yesu I fofo lo faola Ole ai tai tai lo lima Ma vea u ile na nu fola ina Dos malaso hallelujah Ole aso fia fia Vea o vai a Yesu I fofo lo faola Ole ai tai tai lo lima Ma avea u ile na du for fola ina Leto yai ni whano noanga Petau aveni avenga mama Leto mai petinga Leto yai ni whaatofa Hai mafuta e whaababau Malena maliu ona o au e o le aso o se aso fia fia Hallelujah e o le aso fia fia e au vai a Yesu I fofo lo faola o le ai tai tai lo lima Ma vea u ile na nu fola ina Deus maraso, hallelujah E ole aso fia fia Vea o vai a Yesu I fofo lo faola Ole ai tai tai lo lima Ma vea u ile na nu fola ina Ma vea u ile na nu fola ina Ma vea u ile na nu fola ina Hang sau lang patina via ele tua le nei tai au Yes hallelujah Mio elo matu tama Pata Yesu Mio elo matu tua Yes tama Hallelujah
Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. I only love you inga le nei tae au malau whaftai. Ni ia o elo mātou. Oh, hallelujah. Hallelujah. So se mea lava o loo ia ele whanau le tua le nei tae au. Ia whafo ia tu le vi inga ma le whaftai le tua le tate au. Hallelujah. O ia le tua ia lofa ia te tato ia so malava. Hallelujah. Yes, sama. It's a tau ia te ole vi inga lo mātou. Oh, hallelujah. Sa uni lo loto le nei tae au. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty word. Sing it again. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty words. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. It's a ma ole langi, alofangia oe. Io mato neilo to uma. Ua siti alo suafa, lalo langi. O vinga, ua fauailo malo. Ia via le tua malosi. O le sai ai o ai nei e fio mai. Ia le tua malosi. E tu ma we fa. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Le tua malosi. O le sai ai ai nei e fio mai. Le tua malosi. E tu ma we fa. Tosh mai le tua malosi. O le sai ai ai nei e fio mai. Le tua malosi. E tu ma we fa. E tu ma we fa.
Jesus. Hallelujah. Yes, Father God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Father God. Being a mama, hallelujah. Hallelujah. Being a mama, malemana. Being a mama, malemana. Being a mama, malemana. Being a mamalu malemana mana daya faya mea uma ulo na biinga na faya Yes, Father God, we worship you and adore you, Father God, because you're an awesome God. Amen. Amen. Thank you, Jesus. O te whaatalo whātu nei tae au le swafa manu mālo Yesu Keriso i le malu tatu e kālesia ia mai e fu e mawhai o na whaafonga mai le nei tae au i se upu o le awhulfulaina e lana au auna. Nau sina upu wha malosi mo i tātou o le a maua le tusi o le evangalia a Ioane ma tā upu sfufa a olona whai upu mua ma le lua. Au le atu tuvale o tau loto ia o tau whaatuatua le tua, ia whaatuatua mai fo i a te au. E tele mea no nofo ai, i le maota o tamā, ana le ai,
po o whai atu ia te outou. O te alu e sauni se mea no nofu ai outou. A whai foi o te alu e sauni se mea no nofu ai outou. O te toe sau, o te talia foi outou ia whaatasi maau. Ina ia iai outou i le mea o te iai iau. O le whaamalosi mo le nei whai upu mo i tātou. A tātou te waai le tele mea o whaapoleina ai tangata le nei vai tau. Whai mai, nei whai upu, aua ne i atu tuale o tau loto. Aua le popole, loto tele matatono, i le atua wai whaamaoni lava o ia. Sa vali whaatasi ma le atua. Ta talo matala noa ma le atua, e tupu wailo whaatua. Whai mai, a e sa ili a te ia, e tali mai o ia. Aua le whaavai vai, i e mataala e whai tau le awhionga le atua. E mawai le poto, a tamai, i e mana mama lama, e whaafile e mū. Ai le taimi o o vese ai le laulangi i nei whaamai. I fsoswani ma whaamalosi le tasi. I alofa fo iso se tasi, ma i avela o langa, ma moli mau ina ia whaole nai se tasi i ate oe. O lo whaatali mai lau tawi, o lo iai le maota, there is a mansion in heaven waiting for you. Ma uman saunia le tua, mo lana whanau a vea Yesu ma whaola. O mele le uma fo i te whaia mo i le lalo langi nei, e whawailo whale i le langi. Amen. Ia manui lau whaafonganga le nei tai au. Ia o le tātou fuai, o te moli atu te whaapatai tele i tātou e kālesia, whaape fo nisi o lo lulu tono nei ministry, i o tau loto fuai le suruai ma taulanga. Whaamalo ngā lulue ma le loto fia, o le tele o lae, lana e lulu, tele foi le nā e whaamanuianga mai le tua. E tāua tele le loto fuai luma o le tua, e loa i foi lo whaamahoni le tua. Whai mailana whetalainga, o lo tūsia uma me e te whaia mo le tua le au angelu le langi a walo o iai le aso e tau i mai iai le tua ia te oe e ala le lo langa au auna ia te ia i le lalo langi nei. Whai mai e iai le aso e mau ailo taui. Your rewards are waiting for you i le langi in heaven. Whaangalo wola ma lo ma alosi te au auna fia i le tua. Ma tai o mata upu e ono a mawhai upu suiva ni luas futasi. Aua tau te tolo ai o ama o tau i le laulangi, o iai le monga ma le ele e whau matia ai. O iai fo i tangata ngā oi e eli atu ma ngā oi ai. A ia o tau tolo ai o ama o tau i le langi, e le o iai se monga po se ele e whau matia ai. E le o iai fo i tangata ngā oi e eli atu ma ngā oi ai. A wā o le mewa e iai lo o tau oa, o iai a tofu e ma o tau loto. Tātou te talo. Tamā, i e whaamanuia lau whanau e lo lātou soifua tapua i ate oe e ala i tau langa masfuruai. I e fsosoani lau anganga pa ia i a te i lātou uma. Tamā mātou te talo, i e maua e mātou le anganga fia, oli, whapa ia ina. A mi o tono i au luma ina ia whai mataulanga e vi i hailo suafa ona o Yesu. Amene. Whatalo whātulu nei aso le tātou e kālesia, ai maise le whaafonga mai, a le tātou atunu upo ai o whaafonga mai, ma whelava e whaafonga mai ai le nei aso, i a whaamanuia le tua ia te oe i lau whaalongo, o le a tātou o sa o le upo le tua le nei tai au, o le amata i tātou se tātou te talo, se i mo ini mai o fonga tātou te talo. Ia tua lo mātou te mā whaafitai le nei aso, te whaatasi mai mātou le tua, mātou te whaalongolongo atu i lau whiau, saunoa mai o nganga pa ia, para o atu le tua whaalongolongo lau whanau le nei aso. Ia mātou whaalongolongo le tua malangona ma o i o mātou loto, ma nganga le tua lau whiau le nei aso, whamanuia le tua i lau whiau o wala o tuai le suafo Yesu Keriso. Amene, ma amene. Ole, wai taimi le nei ua i loa i tātou o lo o vevesi pēr tangata i le virus, coronavirus. Ai, o se, mai aso mā nei le vai aso o tuana i le taimi o le seta,
i le whaamanatuina o le maliu ma le toe tū mai o Keriso. I tua atu o le nā vai aso sa tele ni mata upu sa talanoina e whātatau i a Jesu Keriso malana foa i na whailunga le sa tauro o lona toe tū mai ma o loo iai nei o ia i le langi a o loo iai pēr i tātou le nei vai taimi le nei lalo langi o loo iai whaingatā ai o se taimi fo i le nei ua vaia le tele na whaafesili tangata ma vai po o sao ua iai i tātou le nei vai taimi. Le wau mawhau ai le nei aso te fia tautala i le mata upu lea o taimi o le iunga, the end times, o te loa e tāua e le ngata ina o tautonu o malama le tō telo i tātou lea mata upu. Ai au ngā foi o na toi whamanatu ai maise mo i la tau e leo iai se malama atili le mata upu le nei o taimi o le iunga. O le au whaitawina le tātou luan pe tolu ni tusie ta iala i tātou le nei aso a elau tuspa ia suene lau tuspa ia tusi nei o la whaitawina o na whaiaila i o le tātou launga le nei tai au. Le tusia le Ioane o le mata upu e whai mua tau le tolu. Ioane wha mua le tolu, wha mole su e lau tuspa ia. E le wha peo nofo le whalenga le wha ngale o tuspa ia wha mole su e la le Ioane le wha mua o le whai upu e tolu. O le taimi lea, ua wha mawhanawhana Jesu i ona au soo ina ua lata mailo na maliu le sa wha iel tala lea Jesu. Aua le atua tu vale o tau loto, ia o tau whatua tua i le atua, ia whatua tua mai fo i a teau. E tele mea nofo ai le mautolo o ta maa, ana le ai, po o whai atu ia te o tau o te alu e sauni se mea, e no nofo ai o tau. A whai fo i o te alu e sauni se mea nofo ai o tau, o te toe sau, o te talia fo i o tau ia whatasi mau, ina ia iai o tau i le mea o te iai au. Lua mea tau o lo tau whai upulea. Aua le popole. Aua le atu vale o tau loto. Le si mea, whamai Jesu, o le au walu, ai o te toe sau. Le si tusi le Luka, o le tau pa sefulu iwa, se sua lau tusi le Luka sefulu iwa, whai upa sefulu ma le lua, i le sefulu ma le tolu. Luka sefulu iwa, sefulu lua, ma le sefulu tolu. Whamai o lea foi wa whetalai atu o ia, ai o ia, na alu le tasi ali i le nuu mamao, e mau ai sona ao e whai ai o ia matupu. I le toe foi mai ai. Ua wala watu o ia i au auna e toa sefulu, ma watu ia te i la tau mina e whanga fulu. Ua whai ai fo ia te i la tau, tau te whātau ai, se ia o toe sau. Tusilona lua, o le tala Jesu e whātatau, i le taimi ua uma lona toe tū, e whāsolo i le taimi e toe foi mai ai, o se tala whāwhata oto, whamai sa iai le alii ua alu i nuu mamao, ua avatu ana mea i ana au auna, o na whamai lo le tala Jesu, ia o tou whaatau ia, se ia o toe sau. I le tusi pālangi whamai, take it and be occupied, get busy until I come. Ma le tusi a Ioane, aua le atu vale e toe sau Jesu, le tusi a Luka, whamai ia tou ngā lulue, ua lata ona toe sau. Tusi a Epelu. Epelu se fulu whai upa lua se fulu ma le lima. Epelu o le mata upa se fulu, lua se fulu ma le lima, whai mai. Aua le la fua ina, le wha poto ina, o i tātou, pei o le māsani a isi, a ia fe wha maa whanawhanai, i a tili ai foi o na wha pēa, ina ua o tau i loa, o le aso o lo tautala mai. Whamai le tusi pālangi, don't give up the fellowship and coming together as you see the day approaching. O tusi e tolu, a tu whatasi, o lo o iai le fina ngalo le tua, i le wha mawhanawhana ma le sauni o le toe fio mai o Keriso.
malona mana onga I mea te tau na tātou whaia. Maile mana onga Iesu le tusia Luka, e te tau an tātou o e whātau atu o lalawinga, let's go and multiply and make disciples o maila ia le tusia le Peru. Mai aua ne tu ua le o mai whātasi le whāpotopotonga, ma ia tātou ngā lulu e pēa a ua whātalitali atu I le aso o lo tautala mai, ua lata mai. A tua whātasi tusi nei, ona o whapela ia o se whiau mo I tātou, ia tātou ngā lulue, ua lata le toi e fio mai o Iesu Keriso. O le vaenga mua la o le whiau le aso nei e whātatau I le saunu ninga ma le tātou I loa, o le mea o lo iai le vai taimi nei. O te loa, ua tele nisi ua pasalo ua ua confused po o fasili a e vavaile le tele o notes po o videos ua fepasia I solo video tangata e lunga o le Facebook ma lunga o mea whapena o nisi ua whai mai o le 5G le mele kongeki ai tato telefoni ua whaonga ina lea ua avea ma au penga e whaasauni ai le manufe ai e pulea I tātou. O nisi wha mai o le virus ua mafua talua I saina. O nisi wha mai le latou tala. O le tele o nei mea o le ao mai. O le ao mai le whailonga o le manufe ai ma neia uma nei mea. Ai a whatatou o le tātou tusi sa whaitawina. E le aima se mea whapea o tala noa Iesu. Wha mai Iesu. O e whātau, go and keep occupied and serve, keep making disciples. Ia whainu uma whai maso. O lesi mea ia tātou loa. E tele I o perewhetanga ua au maile nei vai taimi. E mānei e tele o perewhetanga le lei. O telo whai atu o isi o mea ia sa tā ua e leanga. Ai ua maitawina. E leo le fina ngalo leo le tua. E leo le mea le mana o le tua ia. Leanga o nisi. Pau lava le mea o le sena kulea, sena dulea, sen famai ole. Ti apolo le o sau, o le asau le manufe ai, o le asau le ono, o le asau le mea kui le lima, o asau le, ua confuse isi. Ma ua fefefe a isi. Al fina ngalo Iesu, famai, awane I e nofo, e te tau ona e ngalue, ma ia whaatau nuu le fina ngalo le tua. E lima ni mea tau o te loa e tau nuu. E mai, e te tau ona tātou malama iai. O le taimi o lei unga, ua lata mai. Ua sili atu le lata mai o taimi o lei unga, le taimi le nei. Lo le taimi o lea na toi tū mai a Iesu. It's closer, it is true. O le si mea, e toi a fio mai Iesu. Wa tātou malama I le ngā. O le si foi vaenga o le mea I tātou loa. E iei le mangufe ai, e sau foi le manufe ai. O le manufe ai la. E mo ia e fe ai. Ai malo si ai Iesu. O le ala ia tātou loa I le vai taimi le nei. Wha mai Iesu, aua le atu vale. Inisi whaapunga, aua le pisi vale. Aia, pisi e whaile ngā luenga le atua. Pisi e wha, ia amai nganga mo le atua. Ia pisi e whai ngā luenga le lei. Pisi e ola le lei. Pisi e mawhau le lei. Ai aua ne I tātou atu vale, I meolo tutupu mai, e alanga whapea. Leanga iei tele o I tātou, o le mawhauwhaunga whale tangata, o le oso mai a le mea whamai, o le asauru manuwhi ai, e oso mai le mea, o le mea leo o tātou, iei loa. O mea mea tipsi e tā ua whamai e tui ei le nu mela le manuwhi ai. E le fōle nei mea, I le taimi o le fitu se fulu, 1973, le fitu tolu, o inga introduce mai ei mea whape nei, ngā umala ia o sau meo, o pā coach, mo coach fo ie te laku whale loa e stamp ai lau. Nga sau la mea whapena, whamai isi o le mangwhi ai lau I. Sau le whamai e scan le mea le pā coach, whamai o le mangwhi ai le la sau. Ia, nga wha solo mai, o mai le valu se fulu, o mai le iwa se fulu, tau sanga e tasi iwa. Nga popole le lalolangi, pasalo po e manatua le mea ta o le Y2K. I le taimi le la sui ai le numele le iwa I le lua se lau. Popole o te martua sa, I taimi o whaiwhi au I New Zealand. Sa complain isi o le ekalesia whamai, o le ale mea o le wasa auni uma ekalesia. A o le tātou whaiwhi au, e le aia masanga tala o whai mai a tātou. E iei le si a inga nau ese male lotu. Ona o le toa mumumu whamai o le manguwhi ai la o mai.
ai le ai ma se mea ale fai fia o fai. E te loa, e alang ko mumu tangata whapenga, e le loa e le malama le tuspaia. Fa mai le tuspaia, o taimi nei, awale atu atu vale, ia ngā lue pia oe, ia saule matai, o lai te ngā lue, ai le o saule matai, o lai te whaakarikali le pastop, po lale kai mea sa wa Yesu, fa mai Yesu, e lai se loa le taimi na, i oe e iai o na taimi, e iai i a sign, but ia tātou malama i mea mua, e te tau an tātou loa iai. O lewa la le nāwai taimi, a wha solo i le history, if you look at that, ngā uma ina ua sui le computer, i le tau sanga lua afe, e lea ia ma se mea kupu. O isi ua wha apuku whangu vai, o pe ia al mele whai nei, wha apuku ngā vai, wha uma la vai, o le ua wha apuku ngā toilet paper. Ia, alula koe kuwha toilet paper ma ngā isi a inga. E wite po pole fua le ngā mea. O le si mea tā ua fo iai tātou. Ua tātou wawa ai ma ua tau ma whai o le tele o ngei mea. E ma whai o na whaase se ai tangata. Ai au na tātou malama lama i le whinangalo le tua. Ina ua whai lau plan le tau sangan te nei. Na o talo i le tua ai, a mai le tua o le tau sanga, o le se furu tau sanga le nei, the decade of 2000, o ina whawhetalai le tua, ia focus le kalesia i le mana o le tua. The supernatural power o mai le tua, au o mai le mana, o na vele o tau mai ta lai mawhai so. That is our mission. We need to focus on that. Whamai lale nganga pa ia, o le tau sanga lua o tau se furu, o le si se furu tau sanga o lo iluma, o le a wha solo atu i taimi o le iunga, the end time church. E tele la usu e suenga ma o sa au wawa ai ai le nei fo i mata upu. Ma o loa ai, o le fina ngalo le tua, ia aua le fefe, aua le atu atu vale. O le simea, ia ngalue, aua ne ta fia fua le ngalue, mea lona tolu, aua le popole, ele eise mea la tato popole ai. A o mai a malamalama le toe fio mai o Yesu, mai malamalama le taimi o le sitianga, ele ia la se mea kako ke pole ai, pau lava le mea a e popole. E popole i le whaolaina o a inga mau o le mea ngā taunga e concern ai, ele i wala au le tua tātou te ola popole mā tua tu vale. Ma ua le pea i le 5G, ma le 6G, e sa wale G ia, but God is the boss. O le tua, o ia o lo iai langa control i taimi o mea uma. O mai tala le tuspa ia, e iai le kālena le tua. O le esot, o le whailaunga o le tusi, o le whailaunga o le ale whaitawina tātou tusi. A se yo share tu inisi vaenga o le tuspa ia. O mai le whailaunga e tolu o le whaipuma mua. E iai le tau ma le taimi o mea uma. O lona winga, a e malama lama i plana le tua. Na e loa le leia la ia le mea ua o wha solo iai. E iai le kālena le tua e taun tātou malama lama ai. Fa mai la le tuspa ia, e iai le tau ma le taimi o mea uma i lalo le la. Awala te ofo i mea e tutupu mai, ai ia e ilo po le ale fina ngalo, po fea o lo tātia ai le fina ngalo le tua i nei mea. Le tusia la ngaluenga le matau mua le whai upo e fitu. Tusia ngaluenga ina ualata Yesu o na toe fio le langi. Taimi la sa iai mauna o so, fa mai le tala la o so. Yesu, o a fea e te toe saua i e faa, seki le leile tātou malo, o a fea e te toe fio mai e, fa mai Yesu, e le kakau, a uko ke fasili i mea ngā, fa mai tala Yesu il fai upo e fitu. E le mo o tau te iloa, tau ma tau sanga, ua na o le tua malana pule. O le kele ia o le vai taimi, ai vai le history, o le lotu mai la tau e, su ea ma, ia mata upu le nei o le taimi muli o le lalolangi. E make isi, fa mai o Yesu o la asau kausanga, ua fiangi kausanga o fai makenga. E te fiu asu o le tusipa ia. Po ia ingi mea o make ai le tau to sawa Yesu, e le makea. E ia le taimi, for everything there is a divine moment for God that you and I need to understand. And then you know, a e malama maila. O le vaengalo na lua nei mata upo, te fia tautala i taimi ma le kālena le atua. O le vai aso lea, o le o wha umai le tatu mata upu le nei, o te loa e ao ngā mo oi le nei vai taimi, e ao ngā i le taimi ma le sāwalinga o le o langa o lo tatu iai nei. Whai mai la le whai upu le nā ele, whai upu e fitu, i le ngā luenga mua mua na tau upu e fitu. Mai Yesu,
Au atau te fesili fua i ngā mea. A saolo life. A lelei mea uma. E lei ase mea ke popole ai le 5G, po le 7G, mea uma ngā. O le mea e te tau ngai loa. Whamai lai o Jesu le whai upu e valu. A ia maua e o tau le mana o le nganga pa ia. O na o le whai maso. O lona winga, e te tau an tātou malama lama. O lai iai le plana le tua. A tai le tangata le nganga o le tua. E le ai ase mea ke popole ai le Y2K. Po le coronavirus. Po se siamea. Ia ei loa le finangalo le tua. O lona winga, mo tātou, o le situsi o le Ioane fitu whai upu e ono. Whamail tala Jesu le Ioane fitu whai upu e ono. E le i o mai o waso, a o waso umalava e te tau mo o tau. Te le taimi fesili ai tangata ia Jesu i mea whaifa mai Jesu e le ilo e oe, o le pule le atua, e iailo taimi, e iailo waso. O lona winga, e o le nei mata upu o talanoa i le asro nei, o te leo launga le asro nei, o leo te fia whaiaonga. O te fia oa o ia te oe mua, taimi o le ka lena le atua, o le asro lea, o le asro lea la sau. O te fia tautala ai i le si itianga ma le toea fio mai o Jesu. A e kongeki la mea i e lua. E le iase me ke popole ai. E le ise me te atu alvai. Atu vale ai. Ai mawhaionga e pisi e whailinga luenga le tua. O lona winga, le tusi muli o le katia e wha, o le whai upu e wha. Wha mail tala le upu le Paulo. A o mai le atu o toa ina o le taimi. Ona whaataunu wina leo le finangalo le tua. O le vangalo na lua o le tai ao le nei le tatou mata upu. O taimi o le tua, ma periota e whaataunu ai taimi o le tua. O le si vaenga la le lau fia tautala iai. O le tua o lo iai ana fuafuanga. Fa mai e sau mai le amatanga e o le unga. E tu se fitu afe. 7,000 years e fitu afe tausanga o lo plana i le tua lana kalena. E le ai se taimi tātou te kou fru ai ma whamatala uma taimi nei a su e le fionga le tua. E te loa o lo ta ue tanielu, o lo ta ue le whaalinga, o lo ta ue perfetanga mai le amatanga uma le kālena le mua le tua o le fitu afe tausanga. Now, o le ale winga o le fitu afe tausanga. Mai le faus i le fofoina o le lalolangi, mai le taimi o atamu se ia o le taimi o Abramo, Adam to Abraham, e lua afe tausanga o lo iai, e whātatau ma connect lea o onga le nei ma le kālena le o taimi le tua. E whātatau le fitu aso i na whai le tua, le fofoina o le lalolangi, wha mai lai ono aso, o na malo loa leo le tua le aso fitu. O le ono aso lea, wha mai le fionga le tua, e tusa i luma o le tua, le aso e tasi ma tausanga afe. O na kongeki la i e le tele o whai upu o loo iai ma perfetanga le afionga le atua. O loo iai la le suenga e popoto le tuspa ia. E fitu afe tausanga. O a tamula ia Abramo. E lua afe tausanga. O Abramo ia Jesu. O le si lua afe tausanga. Abramo ia Jesu o na wha afe le o tausanga. I le taimina whanau mai a Jesu e o le maliu o Jesu le sa wha manatu le vai aso len tenei. Ina ua toe tū mai Jesu, mai le taimina na i le tausanga le nei whalongo leia. Mai le taimina toe tū wa Jesu, e o le tausanga le nei lua o 2020. Uafe iwa se lau, iwa se furu tausanga. Afe iwa se lau, iwa se furu. O lona winga. A whainu mela mena, to e se fulu tausanga o na atoa lea o le luafe lon tolu lea. A tamu ia Abramo luafe, Abramo ia Jesu luafe, Jesu i le tausanga le nei. Luafe, o le ono afe tausanga le na. O le fasili o feolo ia lesi afe tausanga le fitu afe ai. A fio mai Jesu, o na nofo tupu leo Jesu pe a uma le si tianga e to e fio mai ma le ekalesia. Ona no fotupu leo Jesu i le afe tausanga mai tātou o le aore si tianga. O lona winga o le ono afe tausanga, ma le si afe tausanga, ua fitu afe tausanga, pēna o tā ua le taimi o Jesu e o mai le tausanga le nei, to e se fulu tausanga, ona atoa leo le lua afe. O la fisili. O lona winga e fio mai Jesu i le si fulu tausanga,
Alen tato whawhamai Yesu, e leise sina te loa. Ai lua me ta ua ai lau, mai moa ma lau whaalongo le aso le nei. O le mea mua, o mea tusi ngā ingoa, po statistics, ma mea o matematenga. O le kele le fese o tangata, le anga o le kele le make, e le make a mea le tua. E kusi le ia, e iei api le tua. E iei e olo kusi ai. O lona winga ai vai fo le lalolangi le nei. E iei ia matanga luenga mo meo fuainu mela e fa statistics. E kusi ai whaingu mela. O statistics la o tausanga ia e ono afe, ma le fitu afe tausanga Yesu, ua uma o na whatatia. A e alu iai, ngai ei tausanga o apela amo, whasosro mai a Metusela, le vaenga fo i le ta iafe tausanga. O lai iai le whatusinga, a waaila tangata i tausanga nei, o lona winga, o le tusinga o statistics maso, o lai le lei. A le mea leo le matematenga o aso, e whaale le leila, le anga make mai a isi tangata o lotu i tausanga o tea, o le sesei o isi makenga. O lea la, ia e loa, o le mea mua ua uta ua le taeaole nei e auna i loa, o le fitu afe tausanga, o taimi o le atua. O le mea lona lua, lea la wha umatuai le tatou, fe au uma le tatou a onga le taeaole nei. E le ngata i taimi o le atua, a o periota o le atua. There are period, tusi palangi ma le a onga le loto tusipa ia, e ta o le dispensations and the age of the world. The dispensation is a period, o le periota lea, o lo plena i le atua mea nei, o lona winga la, o le fitu afe tausanga lea. O lo iai te tonu periota e fitu o lo fuafuaina le atua. I hope you are following this. Amen? O lona winga, o tausanga i e fitu, o le whaiunga o le decade po le sfuru tausanga le nei, e atoa le ono afe tausanga. I te tonu la o le ono afe, i le whaiunga o le ono afe, o lo o te toe ai, le si afe le ta ua e nofo tupu ai Yesu, o lona winga, mo lau malama i taimi o le iunga, e matua i lata le taimi o le fio mai o Keriso. Ua lata le sitianga. Ua lata fo i le toe fio mai o Yesu Keriso. O le vai aso lea. O le au ina ai le sitianga ma le toe fio mai o Keriso. Au te manao ia te oi le aso nei. Ia e malama i taimi matau o le atua. The period or the seasons and the time of God's calendar. I hope you get that. So this is the last part. O le taimi muli la. O le vanga muli. O periota ia o events po o mea ua plane le atua e i to tonu o le fitu afe tausanga lea. O le periota mua. E ta ua o le periota o le mama, o le wha mamaina. E le taimi na ua whaia le atua ia a tamu. O i whamai le iei seanga sala. Le ise palapalao le mafofau a tamu, everything was clean. E tau le whapalangi, the period of innocence. O lona winga e mamame uma. Whai le pule a tamu ma ua. Iei le file mua, iei le whamanuianga le atua, o iei le whatonunga le atua, tasi le whatonunga le atua na iei nā. Aua ne aia le fua le la au e loa ai le poto, the good and evil. But tatou malama na angasala a tamu, ona o mai leo le angasala i tonu o le lalangi. O le taimi la o le dispensation po le periota mua, e ta ua o le periota mama e le aise angasala. Ona oola ia ina ua angasala a tamu ma eva, ona ngatala ia o le periota mama, aua o mai le periota ua palapala. O le winga o le conscience, which means o lona winga, ua i loa le tangata, ua palapala ma ua angasala ia o inana amatai, o le periota lona lua. O le periota lona lua la, na amata mai le pa o le tangata, e tau i le taimi lea sa, iai le lolo i taimi o noa. Whai mai la le tuspa ia ua sala mō la le tua, ona amai la ia le tua le lolo, e toe ave ese umai le lalolangi, ona o le angasala.
Whamai tala le tispa ia whatatau I le vaenga lea ma le taimi o le iunga. O lo tau e Paulo whamai e peia o aso noa e whapena so amuli ua lata mai aile I le taimi o le toe fio mai o Yesu Keriso. O lona winga la, o le piriota mua ua le aise angasala, piriota lona lua o matuai, matautia le angasala, o na mailea e le tua o le lolo, e ave e seai le angasala, e ave e seai lana ia tangata ia sa ia iai le amatanga. Mai na o noa malona ainga sa whaasauina. Ina ua uma le lolo, o na amatala ia o lesi piriota lona tolu, mataulia e fiku piriota ia e nga whaonga le tua. O le piriota lea, na amata ina ua uma le lolo, whamai nga uma loa le lolo. Amata lo ina lesi number 3, o lona winga ua oi. Na whaiele atua ia noa. O te manao ia o e malau whanau, ia uruola ma whanau. Ai te lo, elei work le leile plan ngā le whanau o noa. Na tātou loa le mea na tupu le whanau o noa. Sa le leile mea na tupu ia noa malana whanau. Ma ua o foi ina ua o mai le angasala. Ma ua amata whamai o le whanau le anoa. Ma I lātou na tuspunga mai ai. I le lalolangi fau lea. O I lātou ia na o fau le olo I papelu. O le olo la lea, na le fia le tua, o na whai mai la, o na wha te aile le tua, ua wha ese ngana tangata. Ma ua amataina I loa cultures, ma meo o atunu. O le lona tolu la, o meo o maa loa wha le lalolangi ua amataina. O I mai le taimi o le olo papelu, na amatai maa loa wha le lalolangi. O le piriota lona tolu lea, o le piriota lona wha. O le taimi lea o le probisia le tua ia apela amo. Mama, palapala, ma lo le lalolangi, lo na wha o piriota, o le piriota lea o le promise of God, ua promisi le tua apela amo. O te mana o whātū lai mai oe, e avelo nuu, e te alu I le nuu o Israelu, o ina e whamanuia I le tua, lo I le manuia, o le taimi lao apela amo e tau le taimi o Yesu pe ono o tau e taimi, e lua afe tausanga, ai o I, o lo iei le folofolanga, o lo whaasolo mai iei le taimi lea. Whamai la I le piriota lea. O I lea sao o ai Israelu iei kupito. Sa iei le taimi whamai, ua iei apera amo malana whanau, Isaako ma Iakopo. O na o mai la ia ua iei le whanau e to sifuru malua Iakopo. O Iosefa, na whaile mite Iosefa, o malamalama I tātou le tala lea, o Iosefa la na le fia iei o na uso, o na whātaula ia lau Israelu, o ina la, na la ina o le whanaunga Israelu, na ai kupito, whamaila o tula Iakopo, avelo na ainga, tātou malamalama le tala, o na tupu maila ia le ainga tasi, le 12 miliona, sili atu le 12 miliona I lātou, ua saule si whalau, o le fia le si whalau ma ua fefe le tupu le whanaunga Israelu. O na whai mai la ia, o le a whapolonga, na polonga, ai na la vea ia le tua I le paseka. Lea la ia le tala lea o mai ia le tātou whamatalanga le paseka. O le taimile o le whamanuianga a peramo. Ina ua toi fo I le whanaunga Israelu. O toi fo I la tau I kupito. O I mai ai kupito Israelu. O ina a matai le piriota lona 5. Mataulia, ua uma a peramo wo o mai a Noa, ia Mose, o le taimila le ua tu ina mai le tua le tu la fondo. E te loa, o pilioka ngai e 5, o le mama, o le angasala, o malo whale lalolangi, o le promisi o le whamanianga ia a peramo, ma le tu la fondo a Noa, a Mose. Ua uma ua kea mai tātou tamalna, ia piriota lana. O le piriota lona ono le ua iei tātou, o le piriota o le alofa tu no Yesu. O le piriota le nei o le piriota o le lotu the church age for the dispensation of grace and the church. O lona winga, ia malamalama la I le whamatalanga lea, ua iei tātou le lona ono, o taimi lea sa tā ua o le fitu afe, ua lata mai le whai unga o le fitu o le ono afe tausanga, o taimi o plana lea tua, ua o fo I lona ono. O le Christ ma le taimi lea na sawai Yesu. O le taimi la sa whamanatuina I tātou le toe tuo Yesu Keriso. Mai le taimi na toe alua Yesu Keriso. E o mai le taimi le nei. Ua toi titi a uma, pe ona tā ua, toi se fulu tausanga.
This is not case ele o mate a whātusi tu singa o whainu mela mai a atamu e o le taimi lea. Walewa ngā o stari nei mata upu, sa o tilo tilo, te mana tua is taimi o tea, masani no wa ai o lo tusi ai le tau sanga le nei. O nisi tau sanga e tusi tusi le au su e a perfetanga o le tusi pa ia. O le tau sanga wha mai a le o le se taimi o le lua ono, po le lua valu. I le vao le lua ono ma le lua valu ma le tolu se fulu po le 2033, somewhere there, e umai le ono afe tausanga, ma umai le piriota lea o le alofa tunoa. Trying to get that? I hope you get this. I know, e whaingo ele se mta upu whaingo whia, mta upu le nei, mai le e whainga tāwho i ona whamatala, i le awhai tūlale mta upu le nei. A leo le au wha solo mai le wha wina le tatu mta upu le tai au le nei. Let me summarize to you. Se yo toi whaalau tele ma toi whamatala, tu whaatasi le tatou mta upu le aso le nei. Mana ole atua ia te oi aue te atua tuvali. Mana ole atua e te ngalue pēa mō le atua. Mana ole atua e te sauni mō le ola e whaavavau. Ai te loa. E iai fo'i le plan ma taimi o le atua. O taimi o le atua sa ta ua e fitu afe. Tō se fulu tausanga a toa le ono afe. O le si se fulu, o le si afe tausanga. Ele ia o mai la tātou le nā, o le taimi nā nofu tupua Jesu Keriso. Taimi nā o le atua. A o piriota o plana le atua i tutonu o le fitu afe tausanga. E fitu pe ona tā ua. Fitu. Lea sa tā ua o mai fo'i la i le taimi o le lotu, po le taimi o le alofa tūnoa. O le taimi o le e umai le ono afe. O le taimi fo'i nā e umai le piriota le o le piriota o le alofa tūnoa. O la winga o le mea lea mo i tātou. Mumua. E le o toi mau le fio mai o Jesu Keriso. A whai ai moni le fuainu mela ma le tusinga whape nei. E ma whai o na fio mai Jesu Keriso ma salo sesi taimi au le umal centuri nei. Probably I can say it can be any time. So se taimi lava. A ia tātou loa. E te tau o na tātou sauni uni. O le taimi, o le sifulu afet, o le afet au sanga muli muli, po le piriota muli muli, o taimi ia no fo tupu ai Jesu Keriso mo oi mau. E leila se me kako ki popole ai il taimi lana, ma le piriota lana, ia popole ia tatu sauni uni le taimi nei, o lana mea taunga whai oi. This is the last part. Live right, ola sa oi lu mo le tua. Nga lue mo le tua, au e te whawai vai, whau le ainga. Paulo ainga ia tupulo ia tupulo fatua tua. O le vai aso lea. O la au tamu fai e whamatala le piriota muli muli, ma le tausanga e se lau afe muli muli, ma le taimi e toi e fio mai Jesu, o lo iai fo i se whafsilingia ma tele awa onga, le taimi lo le si tianga, te roi whamai nisi e le si tianga. Alai kilia le tuspa i o si tianga, i te tonu o le si tianga, whamai nisi, e sau le si tianga ele i o mai le i taimi o ti ngā ma whaingata, whamai isi e oso le si tianga i te tonu, whamai isi o si tianga sau pia umar whaingata, o le au whamatala le mena le vai aso lea, a one misi le tātou a onga le vai aso lea, e au ngā mo i tātou, le tātou savalinga le nei taimi, po nao o le nei taimi, o te talo, ia awane e popole i se me olo tupu. Fia oi le tua, au auna i le tua, vi i le tua, whawhetai i le tua, whatau nuu le wala awa le tua lo langa. Let God, time and plan and period and season continue i lana pule. Wala whai wina le tatou ma tā upule. Tā aole nei o te fia te talo mo oi, o na tatou go and enjoy our lunch today. Tā whai tatou te talo. Whawhetai le tua le nei aso ua whai wina le mata upu mātou whalongolongo ai. Whawhetai le tua, whetalai lo walo, aua ne i atu vale i mātou, e te toi foi mai. Whawhetai foi le tua o na mātou whaitau le aso le nei, ia mātou whatau mapisi, e whai le tua nuu, whai masoo. Whawhetai foi lo mātou o tua, na e whetalai wa iai le nganga pa ia o le mātou whesoaswani. Le tua le nei tai au, mātou te talo,
Tuna atu le tua lau ekalesia le whaalongolongo le atunu. I la tau lo whaafonga mai le tua. Ia auane ia tua tuvale se tasi lo mātou te mā. Mātou te whaatua tua ia te oe. Mātou te ngā lulue se ia toe fio mai Jesu Keriso. Whamanuia le nei aso. Whamanuia i ngā luenga le nei vai aso. Ia vi ia oe le tua. Suafo Jesu, amene, ma amene. Thank you and God bless you. Amen. Ia vi ia le tua mo le upu le nei tai au. Ia sauni taimi uma. E leise me soi popole ai pe a whai wa umana e whailau whiriwhilinga ua avea Jesu ma o whaola. Olo e silifia olo o mātou te talo fo i mō oe. Ia manuia le nei vai aso, tātou toi whelewai, le nā fo i vai aso fo. E suafo Jesu soifua.